Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese hano ku Ibendera TV, mbahaye ikaze makuru yo kuri uyu wa gatanu. Turi ku wa gatanu, ni tariki 14 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Yano mumeze mute, mwiriwe mute? Akavura ntago akigeze kabatesha agahunda. Reka rero mbabwire yuko tugiye kwinjira muri aya makuru n'ubundi n'amakuru tubabwira yuko mujyi wa Goma ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gukomera ku rwego rwo hejuru. Ndaza kukubwira ko amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aravuga yuko ngo hari kapiteni wo ku ruhande rwa 23 wamaze gucibwa umutwe. Ariko ndaza kubabwira dutangira n'aya makuru, ndababwira ko muri Masisi abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye Kazinga mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi, nibwo amakuru yagiye ahagaragara. Nyuma y'ibingibi rero hahise hatangizwa amaoperasiyo atandukanye, ibi ebeje nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi ibera ahangaha. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ndaza kandi kukubwira ko mujyi wa Goma hashimuswe abasirikare b'amapeti yakomeye ba 23. Kugeza ubu umukapiteni muri bo yagaragaye umutwe bawuciye. Turaza kwitsa mu mujyi wa Goma, dore ko amakuru aturuka ngara avuga ko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze kuzuza abamaneko benshi muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo rero mu mujyi wa Goma abaherereyeyo andagira ngo mabwira ko ishyamba atari ryeru. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Kugeza ubu tuvugana icyoba ni cyose mu ngabo z'u Burundi. Aha muri uyu mujyi wa Uvira ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu nako ibintu byamaze guhinduka. Ibindi turaza kwitsa ahangaha nanone. Ndaza kandi kubabwira yuko Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye gukangurira urubyiruko rw'abasore n'inkumi kwinjira mu gisirikare bakarwanya abarwanyi b'umutwe wa 23. Ibi nabyo ndaza kubigusobanurira neza cyane. Ndaza kandi kukubwira ko turaza guca impaka tukababwira kugeza ubu icyo General John Chibangu wafashwe kuwa mbere kugeza ubu afungiye ni umugambi ukomeye cyane. Abasirikare bakuru bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda ahurizwamo. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu Oboji Sangara ariwe bamaze gutorerwa gusimbura Vital Kamerhe ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyura no mu bindi bice bitandukanye turebera hamwe kuri front line uko ku rugamba ibintu byifashe, imirwano ikaba yongeye kugenda ikomera mu bice bitandukanye hirya no hino, cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero muherereye hehe? Aho muherereye byifashe gute? Akavura kabagezeho? Ndabona hirya no hino rwose ibintu bikomeje kuba imberenge. Imbeho ni yose, akavura ni kose, ariko nago biri butubuze kubagezaho amakuru. Rwose nizere ko ubwo mumeze neza. Hanyuma rero like zanyu ndazikeneye, ni mutirikeho like zibe nyinshi. Ibitekerezo byanyu mu biduhe mukanya, ndaza kunyuzamo amaso. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ambundi mukanya twinjirane ku buryo burambuye muri aya makuru. Mbahaye ikaze mwese abaherereye mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, mu ntara enye zose n'umujyi wa Kigali. Mbahaye ikaze. Hanyuma nongeye guha ikaze abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byose.
abantu baherereye mu gihugu cy'Ubugande namwe mu bice byose namwe mbahaye ikaze. Abaherereye mu gihugu cy'u Burundi bashinga ntaye bavandimwe mumeze mute? Abari mu gihugu cya Mozambique, abari muri Sudani, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari n'ahandi mudukurikiye namwe mbahaye ikaze. Ikaze kandi abantu baherereye muri Canada, baherereye Norvège, abaherereye Australia, abaherereye mu Bubiligi, abaherereye mu Bufaransa, abaherereye mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese rero ikaze bundi twinjirane muri aya makuru. Ariko like ndabona zitari kuzamuka kandi mba nifuza ko nibura dutangira aya makuru like zamaze kuzura 10. Tereka like yawe rero hanyuma ubundi bintu tubyinjiranemo neza. Reka atwanzike nta gutinda ariko abantu nibura abagera ku 100 nta kuntu niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, abantu 100 ndabakeneye cyane mu nkorere subscribe. Abantu bashyashya 100 rwose ndabakeneye cyane mu nkorere subscribe. Rero mukanya nze kukwereka uko nikorera akantu hanyuma atwanzike n'aya makuru. Duhereye mu mujyi wa Goma, dutangire mbabwira yuko kugeza ubu umukapiteni wo mu barwanyi w'umutwe wa 23 ari mu bashimuswe, akaba yamaze kugaragara rero yaciwe umutwe. Ibintu bikomeye kandi bibabaje cyane. Hari inkuru tutabagejejeho ariko impamvu ntayibagejejeho hano ku Ibendera TV nuko mba nyirimo gushakisha ubwino. Hanyuma rero uyu munsi amakuru yose ndayafite, nimunyemerere nitereke ubundi amakuru nyatangaze. Hari abasirikare bagera kuri 6 barimo aba ofisiye 3 barimo n'ufite ipeti ya kapiteni n'aba escort babo bashimuswe bo mu mujyi wa Goma, abakaba ari mu barwanyi w'umutwe wa 23. Ibi ni ibintu bibabaje kandi bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare bagera kuri 6, mbibutse ko ibi ni byamenyekanye kandi byamaze kujya hagaragara ku buryo na bitangaza. Mbibutse ko twe dutangaza amakuru dushobora guhagararaho, twakurikiranye kandi dufitiye source. Kugeza ubu rero muri abasirikare bagera kuri 6 bashimuswe abo ku ruhande rwa 23. Ndagira ngo nkubwire ko imirambo y'abagera kuri 3 niyo yamaze kuboneka. Abagera kuri 3 bakaba harimo n'uyu kapiteni wo mu marwanyi w'umutwe wa 23. Aba bakaba baragaragaye bishwe urw'agashinyaguro ndetse banaciwe imitwe. Amakuru akavuga ko muri pariki ya Virunga hari batayo ngo yoherejwe yo ku ruhande rwa Leta ya Kongo, yoherejwe kugira ngo ikore akantu muri uyu mujyi wa Goma. Tutari twogera ku byibata ariko nimunyemerere mbabwire yuko abangaba ngo bashimuswe ubwo bari mu bikorwa bijyanye na operations zijyanye n'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Birumvikana abasirikare bafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru abagera kuri 3. Aba rero ngo buri umwe yarari kumwe na escort ze. Bivugwa yuko abashimuswe bose bagera kuri 6. Aba 6 rero ngo bakaba bari mu bice byegereye n'ubundi iyi parike ya Virunga, ndetse ngo bakaba baragiye bashimutwa mu bice cyase mu bihe bitandukanye. Ariko amakuru akavuga yuko ngo bashobora kuba barashimuswe n'umuntu umwe. Gushimutwa kwa abasirikare bakuru rero mu mutwe wa 23, amakuru aravuga yuko ngo byateguwe kandi bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Dore yuko nkuko mukanya mbikomojeho biravuga yuko ngo hari abasirikare benshi cyane barunzwe muri iyi parike ku mugambi wo kugira ngo n'ubundi bagende bavanga ibintu muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru rero aravuga ko ngo no muri Goma
huzuyemo abawazarendo benshi kandi ngo bose bari kuri misiyo yo guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Mu minsi ishize ngira ngo ni nko mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri bishize twababwiye amakuru yuko FDLR zagize guke zikavuga yuko ngo zitazigera zitaha keretse ngo leta y'u Rwanda yemeye ibiganiro nazo. Izi FDLR rero ngo zirimo gusa n'iziyahura mu bikorwa byose barimo gukora, akaba rero izi nazo ngo ziri muri bamwe mu barimo kugaragara muri ibi bikorwa. Ikindi kandi muri Goma ukwiriye kumenya nuko ngo huzuye abantu barimo gushimuta abantu umunsi ku munsi. Uribaza niba harashimuswe abasirikare byongeye kandi bamanyenyeri yo ku rwego rwo hejuru, ese ku basivile ibintu byifashe gute? Amakuru aravuga yuko aha muri uyu mujyi wa Goma uretse n'ubu bushimusi ngo wazarendo zirahuzuye nyinshi cyane, dore yuko amakuru avuga yuko ngo ari ngo nizo bagenda babona rwose zirimo kwitemberera muri uyu mujyi zigenda zisuzanya n'abaturage, bamwe babwira bati yambo sana, dore ko aha muri uyu mujyi wa Goma abenshi muri izi wazarendo ngo zari zarahagize nko mu rugo, inyinshi ngo niho zivuka. Abasirikare ba FARDC abenshi ngo niho bakomoka, usanga rero n'ubundi ngo abagenda abahana yambo aha muri uyu mujyi wa Goma. Rero ibintu bikaba bikomeje gukomera cyane. Arwanya ibintu za Sarambwe barasaba gukora ama operations akomeye cyane kugira ngo making sure yuko umujyi ubaye asire ku mutekano 100%. Uyu mukapiteni rero akaba yarashyinguwe ku wa kabiri w'iki cyumweru turimo. Uyu munsi turi kwa gatanu, urumva ko hashize iminsi 3 bivuga ko muri Goma n'ubundi ngo hamaze kuzuzwa abamaneko ba Kisekedi bose ku mugambi wuhe, ku mugambi ngo wo guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Reka rero twerekeze no muri Masisi. Muri Masisi ho byifashe gute? Ndagira ngo nkubwire ko muri Masisi ubu n'ubundi Masisi hafi ya yose ubu tuvuze ko yabaye tombe. Nago twaba tubeshye, abarwanya umutwe wa mama 23 bongeye kwigarurira Kazinga mu gitondo cya kare hagana ku isaha 12 zo muri iki gitondo nibwo amakuru yagiye ahagaragara. Ni nyuma ya operasiyo zimaze iminsi izikorwa, ariko n'imirwano itoroshye imaze iminsi muri ibi bice. Abarwanya umutwe wa mama 23 rero abakaba bamaze kwigarurira Kazinga headquarter. Ubu iyi yabaye tombe. Koloneli Moko wayoboraga Kazinga ku ruhande rwa leta ya Kongo, makuru aravuga ko yamaze guhunga, akaba yerekeje muri Warikare mu gitondo cyo kuri uyu munsi. FARDC na wazarendo na FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakaba bababarijwe muri operasiyo za mama 23 imaze hafi iminsi igera kuri ne yose bari muri ibi bice. Akaba izi operasiyo zarangiye rero Kazinga ibaye tombe ku munsi w'ejo tariki 13 Ugushyingo muri uyu mwaka, nibwo igisirikare cya mama 23 cyabashije kwigarurira aka gace k'ingenzi ka Kazinga gaherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'urugamba rutoroshye rwari rumaze igihe rwarabaye mberenge, rwarangiye rero izi ngabo ziyobowe na Generali Makenga zibashije kwigarurira aka gace. Igice cya Kazinga niho hari izingiro y'ubuhungiro, ryari izingiro kandi ryo guteza umutekano muke muri Masisi. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, abari muri uyu mujyi bose bahungiye ahangaha muri Kazinga. Hanyuma rero ingabo za FARDC, abarwanyi ba wazarendo FDLR n'ingabo z'u Burundi
bakaba n'ubundi bongeye kumangamanga muri Masisi inyuma yo ko urwanya umutwe wa 23 bahigaruriye. Nyuma rero yo kwakwa Rubaya, bakakwa Gatare, bakakwa Rusheberi, bakakwa Ngungu, ndagira ngo nkubwire yuko aka gace nako bamaze kukakwa kuva 23 yasubira inyuma ivuye Warikare zone mu mezi 7 yashize, yakomeje kurwana bya hato na hato muri aka gace kugeza ejo tariki ya 13 Gushyingo muri uyu mwaka. Aka gace nako kabaye tombe. Kuba rero aka gace kari ubwihisho bw'irihuriro n'ubuhungiro by'abarwanyi bo ku ruhande rwa 23 ngo byatumaga Masisi ihorana abahungabanya umutekano, bityo 23 ikaba yongeye guhuza ingabo zayo zitabashaga guhurira muri iri huriro ry'imihanda ya kadahandwa. Urugamba rukaba rero rwasenye ubuhungiro bw'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kano gace kandi kabaye amahirwe kuri 23 kuko gahuje ingabo za 23 ziva muri agise ya mbere ya Masisi zone zatandukanye n'urukuta rwa Kazinga unyuze Kibabi, Cyugi, Gatobotobo na Abyungu, zigomba guhura byoroshye n'abaturuka muri agise ya kabiri ya Kayanja na Gasopo, ahitwa Mahanga, ahitwa Bihambwe, ahitwa Rubaya, ahitwa Kibabi, ahitwa Gatoyi, ugakomeza Ntoto ukinjira Byungu. Akaba hafashwe akaba harafashwe akaba kandi ari hagati ya agise zombi za Wazarendo, FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR. Bose niho abahungiraga igihe babaga abakubitiwe muri Masisi cyangwa abakanahifashisha mu gutega no gutegura ibitero bagabaga ku barwanya umutwe wa 23. Amakuru twahawe n'abari muri aka gace nuko ngo ubu 23 ishobora gukora ibikorwa byayo bya gisirikare byorohiye, birimo guhiga bagize iri huriro baherereye Gatoyi cyangwa abo muri groupement ya Bugabo mu buryo bworoshye. Kazinga kandi ikaba yabagamo abafarigese benshi, ikaba yaririmo ibigo bigera kuri 5 bya gisirikare byari biyobowe na Colonel Moko. Twabwiye ko yamaze guhunga kajya Warikare. Imirwano rero ikaba yari maze iminsi myinshi, ikaba yasize n'ubundi FARDC na Wazarendo benshi bahasize ubuzima. Gutakaza Kazinga kwa koalisiyo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero n'intsinzwi yindi ikomeye cyane. Ngibyo rero abavandimwe bakunzi ba Ibendera TV, ngizo operasiyo zaje kurangira n'ubundi Kazinga ibaye tombe mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa 23. Goma rero naho hakaba bishoboka ko hagiye kuba asekirize nyuma yuko n'ubundi zinzira zagemuriraga Goma ku bijyanye n'aba bahungabanya umutekano zimaze kugenda zisibwa. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo nkubwire ko icyo bari cyose mu ngabo z'u Burundi. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira aravuga ko ingabo z'u Burundi zitewe ubwo komeye no ko abafite impungenge z'uko abarwanyi b'umutwe wa 23 bashobora gutera uyu mujyi wa Uvira isaha ku isaha. Dore yuko n'ubundi babafitiye ubwoba ngo aho bateye birangira n'ubundi bahigaruriye. Uvira n'umujyi w'ingenzi cyane mu karere kanini ka Kongo gahana imbibi n'u Burundi. Mu kwakira abarwanyi b'umutwe wa 23 bohereje intumwa, no kuvuga mu kwezi kw'Ukwakira bohereje intumwa zo guhura na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, zijyanwe no kumwereka ingaruka zikomeye zishobora kuba zateza umutekano muke
akaba rero baramusabye gutegeka ingabo ze zikava mu burasirazuba bwa Kongo, ariko umuburo warwanya umutwe wa 23 wanyuze mu gutwi uhingukira mu kundi. Amakuru akavuga yuko n'ubundi abarwanyi abo ku ruhande rw'u Burundi ngo ibi ntacyo bisa naho byababwiye, aho gutegeka abasirikare b'abarundi kuva muri icyo gice. Rero bivuga ko ngo komanda w'ingabo z'abarundi yategetse abasirikare babo kuguma mu birindiro byabo, abategeka kongera ingufu mu kwirwanaho, abategeka kandi gucukura imyobo myinshi bakanakangisha, ndetse ngo bakaba abazihishamo mu gihe ibintu byabikomeye. Umusirikare wese rero ngo uzava aho yahawe akava ku rugamba atabiherewe uburenganzira ngo azahura n'ingaruka zikomeye cyane. Ku munsi w'ejo ku marezo sosiyo atandukanye hagiye humvikana abasirikare b'u Burundi bavuga yuko ngo bagize amahirwe akomeye yuko ngo abatoherejwe ahangaha ku rugamba, nyuma yuko ngo aboherejwe kuri uru rugamba bose bagiye bahura n'uruva gusenya, kuko abenshi ngo barahashiriye. Uburemere bw'iki kibazo rero nk'uko n'ubundi amakuru abivuga ngo buri hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'u Burundi, dore yuko kugeza ubu ngubu ngo uwitwa Brigadier General Ndayizigiye ngo yahamagaje inama zitandukanye hamwe n'abayobozi ba brigade z'imitwe yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ngo bakaba barimo kuganira ibijyanye n'uburyo bagomba gukomeza guhagarara bemye muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero akavuga yuko abasirikare b'u Burundi nubwo ngo bari ahangaha ngo icyo bani cyose kandi impungenge ni zose ngo mu gihe abarwanya umutwe wa 23 baramuka abateye ahangaha ibintu ngo byabakomerera. Reka tubabwire ko Kinshasa yatangiye gukangurira urubyiruko kwinjira mu gisirikare bakarwanya abarwanya umutwe wa 23 mu gace ka Kabaatekatambe gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Biravugwa yuko ngo hakiriwe itsinda rya komisiyo y'intara ishinzwe gukangurira urubyiruko kwinjira mu ngabo za leta ya Kongo FARDC, akaba ari mu rwego rwo gufasha mu bikorwa byo kurinda igihugu, ariko kandi ngo no kurwanya abarwanyi b'umutwe wa 23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'uko byatangajwe, nibura ngo urubyiruko rugera ku bantu 10 barimo abakobwa abatari bakeya ngo bamaze kwiyandikisha ku bushake kugira ngo bafatanye n'ingabo za leta ya Kongo mu rugamba ngo rwo kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Abasore n'inkumi rero bavuze ko ngo biyemeje kuba igisubizo mu bibazo by'umutekano byugarije igihugu cyabo. Ibikorwa byo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu ngabo za Kongo bibaye mu gihe intambara ikomeje gukara hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo abarwanyi b'umutwe wa 23 na twirwane wo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Leta ya Kinshasa rero ikaba ikomeje gukangurira urubyiruko kwifatanya n'ingabo hagamijwe kugarura ngo amahoro arambye n'ubusugire bw'iki gihugu. Reka mu gihe tukiri muri aya makuru kandi tubabwire ko tugiye guca impaka, tubabwire ko tugiye gutangaza. Mwigeze mwumva ko Generali John Chibangu yafashwe ku wa mbere agafungwa? Kugeza ubu rero ndagira ngo mbabwire yuko neza icyo uyu mujenerali yafungiwe cyamaze kumenyekana. Muraza kubyumva neza. Uyu mujenerali ibyo azira ngo harimo n'idolari mw'abantu mwe. Ngira ngo murabyibuka ko twabagejejeho inkuru ivuga ko General John Chibangu yafashwe ku wa mbere tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025 agafatirwa mu kigo cya gisirikare cya Kokoro.
byihuse agahita yoherezwa Kinshasa igitaraganya. Nibigaragaza ko ibikorwa byo gukura abayobozi bamwe mu gisirikare bikomeje muri Kongo nyuma yitabwa muri yombi y'aba ofisiye bakuru barimo Frank Numba, Christian Chiwewe na Pacifique Masunzu. Uyu mugabo rero ndagira ngo mbabwire yuko mbazaniye ubwino mwese mwigire hafi mbagezeho inkuru nyamukuru ijyanye n'icyo uyu musirikare yazize. Amakuru y'ifatwa rya Generali John Chibangu aravuga ko yafashwe kubera amakimbirane y'amadolari miliyoni 5 zose ngo yagiranye n'umucuruzi w'umushinwa bijyanye n'igurwa ry'umurima w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, no kuvuga Kare Minier. Hari abantu bari bagiye batangaza hirya no hino bavuga yuko nguyu ngo mu byo yaba yarafatiwe ngo haba harimo ko yaba afitanye umushyikirano na Kabila wigeze kuyobora iki gihugu. Ngira ngo aya ni amakuru yagiye avugwa agitabwa muri yombi, ariko ndagira ngo nkubwire ko amakuru y'ukuri ari uko uyu mugabo ngo yagize gutya ubwo yahabwaga kuba guverineri ku ruhande rwa leta ya Kongo, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ngo yagize gutya rero akora akantu nakwita ko ari nko gutekinika, agirana ibiganiro n'umucuruzi w'umushinwa yuko ngo azajya acukura amabuye y'agaciro. Hanyuma rero ibi ngo bimaze kugenzurwa kandi bigakorwaho ubushishozi, ibi ngo nibyo byatumye uyu mujenerali atabwa mu kagozi, arashumikwa, arazirikwa. Kugeza ubu rero tuvugana akaba ari mu bafungiye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero azira ngo aya miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero kandi tunagana ku musozo mbabwire yuko witwa Boji Sangara yamaze gutorerwa gusimbura Vitali Kamere ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nongere mbibutse ko n'amakuru hano kwibendera TV uri kumwe natwe. Ibitekerezo byanyu niba bihari muraza kugenda bitugezaho, ubundi ibitekerezo byanyu tuze kubyakira. Mushobora no kutwandikira kuri WhatsApp, turaza kunyurayo hose turebere hamwe uko bimeze. Reka rero twerekeze i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Aime Boji Sangara niwe wamaze gutorerwa kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amatora yabaye ku munsi w'ejo ku wa kane, akarangira rero uyu mugabo yegukanye intsinzi ahigitse abandi batandukanye. Ni mu nama rusange yabereye mu nteko rusange Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu badepite 423 batoye, Aime Boji yabonye amajwi 413 yose nk'uko amakuru aturuka i Kinshasa bitangaza. Perezida w'agateganyo w'inteko ishinga amategeko Jean Claude Chirumbayi yagize ati kuva amaze kubona amajwi yarenga ku bwiganze bw'amajwi yatanzwe, nyakubahwa Boji Sangara Aime atorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko nk'uko biteganywa n'ingingo ya 28 igika cya mbere cy'amategeko agena imiburanishirize. Asimbuye Vitali Kamere wahatiwe kwegura kuri uyu mwanya. Uyu mugabo bita Aime Boji akaba rero yaragaragajwe nk'ufite igikundiro nyuma yo guhundagazwaho amajwi n'abadepite batari bakeya. N'ubundi muri aya amatora yabereye ahangaha i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tubabwire yuko
tuganye ku musozo, ariko mbere yuko mva muri studio za Ibendera TV niba hari ibitekerezo bihari twabinyuzamo amaso, bundi mukanya nkagaruka twinjira ku musozo w'aya makuru. Reka ndebe yaba kuri WhatsApp yaba ku marezo sosiyo atandukanye ya Ibendera TV niba muhari hari ibitekerezo mwamaze kugezaho. Ndamubona Eric cyane yaratubwira ko aherereye Kimironko, yatwandikiye kuri WhatsApp atubwira ati ndabakurikiye 5/5. Hari witwa Jean Damour aherereye mu karere ka Karongi na uti ndabakurikiye. Hari witwa JMV Kuradusenge uherereye mu karere ka Kayonza, nawe urimo kutubwira ko dukurikiye. Nawe ushobora kutwoherereza igitekerezo hanyuma ubundi tukagisangiza abadukurikiye hano ku Ibendera TV. Reka mbibutse ko Ibendera TV igera kure cyane, kubera ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turahagera, no mu Bushinwa turahagera, no muri Afurika y'Epfo turahagera. Ariko kandi reka mbibutse gukora subscribe niba uri kumwe natwe, ukaba utari wakora subscribe nyemerera uyiterekeho cyane 5/5. Niba kandi uri kumwe natwe n'ubundi like uyiterekeho, nacyo byabitwaye ni ibintu bidatwaye rwose ni segonda gukora like, hanyuma ubundi ibintu tugakomeza tubigendanamo neza. Hanyuma mwese rero nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza, ariko ni munyemerere ntari nava muri studio mbabwire yuko mu mujyi wa Goma amakuru aturukayo arambwira yuko hamaze gupangwa imikwabo ikomeye cyane. Amakuru aravuga yuko ngo hamaze gutegurwa ama operasiyo akomeye cyane nyuma yuko uyu mukapiteni wabo ashimuswe ndetse bikaza kugaragara aciwe umutwe. Ama operasiyo akomeye cyane ngo yamaze gutegurwa. Hanyuma iyi nkuru nanone ingezeho iturutse muri Masisi iravuga iki? Iravuga yuko kugeza ubu n'ubundi aha muri aka gace nyemerere mbikurikirane neza, mbanze ndebe neza uko ibintu byifashe. Yes, amakuru aturuka aha muri Masisi aravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kwinjira mu operasiyo akomeye cyane muri Kazinga. Rero hakaba hamaze gupangwa imikwabo ikomeye cyane, akaba ari imikwabo bivuga yuko yakozwe kuri uyu munsi. Ubwo amakuru turaza kurebera hamwe uko resulta zavuye muri imikwabo zimeze. Hanyuma rero ni munyemerere tugane kuri uyu musozo w'aya makuru. Mwese muherereye mbifurije gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza, ibindi Imana ikomeze kubarinda.